Ka jingi kesai kebalane palat absence nem benyo strok rong hasnong urmosi ujo kala urlong bat la saki ya kecing plie pai ba ya kanik strok do ameli kanong krem ba lambor malngyang haka arpatrik yong arajar arkwan ya kanik strok lamang artur tingka na ka RIDF ba arpusan jong snam arja ka khandai arja arko bat kalenter kalong ar kilometer nolor ba lambor lai don langru do ba SDTF executive engineer plu di roads national highway shillong bypass division ki officer ba P1 kar soldar kanik snong kidkhot ka executive committee snong ki rirong ba nolor ki nong snong ki nong wilam ki la ai kublei ba lambor malngyang ba hadien ka jingwan phai biang kumomeli hadien suppose nam ulak pendep ki kakular ulak le yak mat ki pai ba nong snong ban penur long ya kanik surok uba lambor lokon pau ba kadai ki jingsania bat ka jingya lang nakalian ka snong pat ki nong snong ka ba lam lenti ban penur long ya kanik surok lada shia shimkai menchua hakapor kabaring sokro sokram ngatrai gi khon gi te jong pei habaki le school khamtam hakapor liur hap ban sat uniform ngatrai ASEAN license chitayo menta ngatrai hakajaka menchua pithi laitali ka sabon menta lathi stang kawi ka sabon umjabo shu uniform umjat shu gijuti kain pat nalo kata kalentay le junga ngaju ong barbor bangadon lai benta hakajingem junga kabangap julay sharom shanyang kabalingkong galong banwanra ya garoy kapari ka sinong gataw kabaar ban kasyan ya kilong yeng long siam kibadan hapreng jong kajingduna kabalay banlong unong serpo serpay nakbanta kilong yeng kibadan hapreng jong kapang gestom kibadan hapo ki hospital ki bophe ubalong uday uparalok jong kita kibenta day na markata hagani kapor paralok bayin baro pitip ngamdon kamban puturoy hagani jaga baro pitip lot yubalong ubakum no bet nga kuwa manong hagani kapor Bamenchua ka smausi bahay nga habang alay siya po smith badon ka kasyat nung kram kipay pa no sorry kiwan sanay batsyua ban poy hangte lanang ay syua ya ka surak jot hang nay hapo jot kapang kamsin hanray mentapat la itanak sibun nga so gadi ka buram ka bakraw nakabanta jong ka sinong kataw kaktin ko ang kajing itulay kalong kabor. Kajing itulay kalong kabor. Day na magata paralok bayit. Haganay kabor. Nga kuwa ba nung tangkan na bakum banga julong. Kum banga juyat kalantay. Banlong ubro ubas ngap ubas syaskor. Banlong unong yalam ubas ngurit. Banlong ubro bopading yang kijing ajimot. Day naman kita gitaw. Kapag kinay kirang ba, jong ba hep kiwan siya nga, ngisyong kiyong sobha, ban panaliam yakanay kalantay. Ngas ngap ban nga syaskor. Paralog bayit hakanay kapor. Nga juong tanggoy kagantin. Mano bapa yang nga siya assembly, day mapay. Mano ba pensyong yang nga hampo sekretariat, day mapay. Mano ba pa yang nga banganay siya po sa council, day mapay kiparalak. Bilya pipa yang nga siya po assembly, kadaw kalong, bapidan kajing siyani kapaskayam, bangin Punjab yang ibalong, ba unay, ban pet, ban ksat, ban siyem yukulan mo baklan, ban prut, ban tho, nakabanta kajing bantoy, jong ka consulsi, baro kawe. Haka katiyang jong ka sinong hay baro kawe, urma si ujo, haka katiyang jong kawe pa kawe katlongi, gabdan hapo kanay sinong baye, haka katiyang jong ilang ba sinong, yung kat kati ikot kompi na sinong, na play pat ba nang ka kasnay dia kanay ka surok kabadiak kansina lisibon